baba hii ulongo usiku tulikuwa pamoja na watu. Jana mchana tulishinda na watu, tulipata muda wa kusikiliza mafundisho jana mchana. Jana usiku pia tena tulipata muda wa kusikiliza mafundisho. Kwa kawaida, imani ambayo mchungaji alikuwa naamini, hatufanyake mafundisho kwa mfumo ya kizehebu kama vile ibada wanavyoifanya wakati wa kuzika. Jana wakati tulifanya mafundisho, lengo letu lilikuwa kutafuta kusaidia watu waelewe kwamba uzima wa milele unapatikana katika kuamini Yesu Kristo na mauti inapatikana katika kupinga Yesu Kristo. Na kuamini Yesu Kristo ni kuamini neno na kupinga Yesu Kristo ni kupinga neno. Kwa hiyo kawaida yetu hapa tutafanya mafundisho. Kwa hiyo tutasitiri mwili. Baada ya kumaliza kusitiri mwili tunarudia nyumbani. Sehemu yangu nafikia wewe katika safari yangu, tatembea na wewe Bwana. Sehemu yangu nafikia wewe katika safari yangu, tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe katika safari yangu, tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja safari yangu, tatembea na wewe katika safari yangu, tatembea na wewe. Mahali hapa sikutaka niheshimiwe na yani kutema shaka sawa sawa na wewe. Mahali hapa sikutaka niheshimiwe na yani kutema shaka sawa sawa na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, heri kutema shaka sawa sawa na wewe.